Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenziwa khona eMzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. Usankingeni umlingisi omkhokha uDeli Malinga odlala indawo kaMaMzobe kuwoke umkhokha. Lokhu kuvela emva kokuthi ekhala ukuthi abakhona ukuhlukanisa between uDeli Malinga naye kuMaMzobe. uTV nimehlangana nabantu in real life bamthatha ezuMaMzobe. Okunye uthi abantu mayehlangana nawo bamtshela ukuthi ukhohlakele ufuna ukuphatha ibandla ngenkane and futhi umbulali. uTV nezinkundleni zokuxhumana abantu abakhulumi kahle ngaye iziflente enzeka kumkhokha ngathi yenzeka ngempela. Ubesesho ukuthi ukhathele ukubhulishwa abantu mengaphandle lokhu bemthatha ezuMaMzobe anti asuyena uMaMzobe uDeli Malinga lento esuke yenzeka kumkhokha uyenza ngenxa ukuthi umsebenzi wakhe. Ubeke secela abantu ukuthi bekhona ukuhlukanisa uDeli Malinga naye kuMaMzobe ngoba lento esuke yenza kumkhokha kusuke ekuthiwa into esuke engenzeki okwangempela. Ubeke sebonga isupport kubo abantu ababuka wona kumkhokha. So injalo imbuyile indaba ezibhlungu lezi for yena uDeli Malinga uthi abantu ke bambhulisha bakhipha amagama aziswane ngenxa ukuthi bamthatha ezuMaMzobe lo actor lapha kumkhokha and siyazi irole kaMaMzobe kumkhokha ukuthi injani evil kanjani. So abantu ke bayithatha okwangempela le nto abayithatha izinto ekuthiwayo. So indaba ezibhlungu lezi ke for yena ke uDeli Malinga kodwa sithembe ukuthi abantu ke bazoyishintsha ke that mindset abanayo kwamanje. So benjalo ke indaba engifuna update ngazo citha ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe.